Inyuma ho tayari West ikakureteraho amakuru hageka y'umwami rushangwa mu Rushere Town Council Gatete Sera arikwetombiitiro k'Omugiga kandi omunyamahina Nkunda Barbara kuyabe naenda kutwara itaka rye obu arikwija na tractor akashenya ensharo. Ubwo hati eka yarujundura negira ngu ekatunga ekipapura okuruga omu office ya RDC kirikweta embaju zombiri ziija aha mwanya bakareeba eki barakore bitu izooba kuryahikire RDC hamwe n'eka ya Major Barbara tiine yareebukireho. Jundura nagira ngu obwa hati Nakunda Barbara ariyo nahita emihanda erikuza omu itaka rye. Ebahadeba negamba ngu family zone Ashabukiye teije. Family teije. Tinkukimanya kandi niwe nimbaragira. Mubano shabaki. Nishaba ngu baigura omuhanda. Ogu nagira ngu takumanya ekiri enyuma ya RDC hamwe na family ya Barbara okubura kwija aha mwanya kandi boona babiri batungire okumanyisibwa. Twesente zo mu offices ezo omugurusi wanje yose naza yemwe muri ya murujudura tende kibara kumukorra nibatuha hariya nibatubehya ngo nibeija erizoba twatwine invitation twatwine community court ahitaka koti y'abantu bona kwecweramo mbwene RC5 otandikire wonke otandikire bara RDC tije bakoma omuhanda batera n'enju itwabe tombekire enju ekaterwa polisi niyo yatera enju yatwara n'ebibabe nibombekesa yatwara n'ebintu by'abakozi yatwara na simenti na za kahuba na hati bya district abigwireyo. Bitu kandi bamwe barikuzarwa na Barbara nibagira ngu family ya Rujundura niyo eriyo neekinga emihanda kureka bo bariyo nibigura emihanda hamwe n'okukoma itaka ryabo. Bataho za gate ngo bo beine abakuru simanyi nkahiho nahibari itwe twine okuturwanirira twemereira aha man gate nk'abantu okuturyaha niyo tinkukora mu government omushikeriyo nibo bariyo nibagezaho kwita no kwigora ruhenda no kubagana tubagana itaka ry'itori mu cyapa kwamba itaka ry'umuntu nyambone byo kugira abo nkora umwami kareba nabandi kugira ngo umushara yarero mu office yateganise cyaro nibatimbita binanyekero basharinga byapa bakakora nyekero byo natumaza. Abana barujundura hamwe n'abatahi abari kugira ngu Barbara ariyo natwara amataka omu bihenda biragiro nibagira ngu abembezi bakiruhura nibo bariyo nibareeta obuvuyo bwona obu okubaho n'okubura kuhendera ahabwokuba batwine nibabetombeitira batakwenda kubakorra. Ground twesente zo mu offices ezo omugurusi wanje yose naza yemwe muri ya murujudura tende kibara kumukorra nibatuha hariya nibatubehya ngo nibeija erizoba twatwine invitation twatwine community court ahitaka itaka ryabo bakareka kutata mu mataka g'abantu tubere turyaho turigiye twine obusinge konke byo kuza kutata mu mataka g'abantu ngo n'icyapa ijo nyo nkababuza RDC nkambo ntubi ecyapa n'ensharo ekishimire kuba nikibanza niki. Abantu bagira ngu Barbara ariyo nakosa amani mingi abo kugira ngu nakora na office z'amano mu ihanga. Azaitu zoa president abo kuba iki cyarema oko kwatsa amani ngo abo kubihora yo mu office ya mzee ningamba Barbara secretary wa president ebintu abukwatisa amani kukira kuzoma mu mateka tori kukinga ensoko no kwabo kuba no koro mu office ya president ebintu twaburi kugenda nabengi nabo bene yababo mu office ya president umuntu kwishake akenda kuyeho ikintu kiyashangireho ubwo mwishiki no nyumwazi nyo ubwo mwishiki ubwo batumena no nyumwazi agamana gagizere hati ebyo kwiza kuza kweho nsaro kuza kutaha mu mataka g'abantu kandi banyanya ba Barbara bajangwe ibyo nabyabiremire government kubayamba batija kubaramura haba hagire akavuyo ko nagati yabo ije government tije kuturamura batwitsire abo ko baritamindi kutwibira itaka izo nshonga ziriho mu security yakiruhura hariho ehi batakumanya enshongezi hato wa hati cyanje bashika Rujundura yene bhandiko bikutwara itaka irye ino yarkwete iri yakoma artwari yatabine etereza itaka rito
Turugamba na Aradisa Hasumu omwami George Bakunda nagira ngu ekizibiire eka ya Barbara hamwe n'okubura kwija n'okushanga eka ya Barbara ekahandikira komishona barikushaba kwizooba eryo batarikwija kubaho nangwa na kooti niyo erikwija kucwa emishango yaabo. Gashaka Kanaremesa.